салом бинандагони гиромӣ, барномаи хабарии Паём Ньюз аст. дар студия Шуҳрати Раҳматулло сархати муҳимтарин хабарҳои рӯз. Эмомалӣ Раҳмон боз дасти соилӣ дароз кард. чаро зидди сатр тадбирҳои давлатӣ ҳасту зидди миниюбка не? бузургтарин масҷиди ҷомеи Осиёи Марказӣ дар Тоҷикистон ба наздикии мавриди истифода қарор мегирад. кумитаи амвол моли давлатро ғайриқонунӣ фурӯхтааст. раиси ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон боз дар репертуари худаш баромад кард. дар форуми 12-уми умумиҷаҳонии иқтисодии исломӣ зимни баромадаш раиси ҷумҳури Тоҷикистон амри маъруф кард ки бояд кишварҳои пешрафтаи исломӣ ба кишварҳои нодор дастиёрӣ дароз кунанд. ӯ бори дигар бародарии исломиро ба хотир овард ва кишварҳои пешрафтаи ҷаҳони исломро муваззаф кард шароити додани қарзу кӯмак ба кишварҳои нодорро бознигарӣ кунанд. тақозои замон аст ки процедураҳои бонку бунёдҳо бо назардошти зарурати васеъ гардонидани имкониятҳои ҷудо намудани маблағҳои грантӣ ва паст кардани андозаи фоизҳои қарзҳои пешниҳодшаванда сода гардонида шаванд. мавзӯи кӯмак ба кишварҳои нодор дӯстдоштатарин мавзӯи Эмомалӣ Раҳмон дар форумҳои исломист ки дар ҳар баромадаш аз он истифода мекунад. ин амри маъруфҳои ӯ ҳатман бо бисмиллоҳ сар мешаванд ва ба ёдовар шудани чанд оёту ҳадис анҷом меёбанд. дар нишасти матбуотии кумитаи кор ба зонон ва оилаи Тоҷикистон журналистон дар бораи ҳиҷоби исломиву миллиюбкаҳо аз роҳбари ин ниҳод Идигул Қосимзода суол карда пурсиданд ки чаро атласро миллиюбка карданд ва номашро гузоштанд либоси миллӣ? ё чаро ҳиҷоби мусалмонии мо либоси бегона будаасту аммо миллиюбкаи аврупоӣ не? Идигул Қосимзода раиси кумита дар посух ба ин суоли журналистон гуфт: агар шумо фарҳанги бегонаи либоспӯширо дар назар доред, ҷое ки арзиши фарҳангӣ аст, мо ба ҳама намуди фарҳанги бегона мавқеъ дорем. чӣ сатри сиёҳ, миниюбка ё нимбараҳнае ки шумо гуфтед, вале мо зидди сатр нестем, зидди сатри сиёҳем. ё атласро ба юбка табдил додан маънои онро надорад ки мо онро либоси миллӣ қабул кардаем. мо дар бораи тарҳи ягонаи либоси миллӣ кор карда истодаем. марҳамат журналистон ҳам кӯмак кунанд ва ин либоси ягона дар телевизионҳои давлатӣ ҳам мавриди истифода мешавад. то як соли пеш ҳимояи сатру фарҳанги миллиро дар либос мақомот ба ҳар баҳона пуштибонии журналистону вакилон аз ҳизби наҳзати исломӣ ҷилва медоданд. бо рафтани ин ҳизб аз саҳнаи сиёсӣ ва мамнӯъ шудани он ҳанӯз ҳам ҷанги мақомот барои сатру риш хотима наёфтааст. дар ҳоле ки ҷомеа ва мардум нишон дод ки сатру риши онҳо танҳо таҳвилшуда аз ҳизби наҳзати исломӣ набуда, балки аз дину эътиқоду арзиши мазҳабиву миллияш аст ва ҷангидан бо онҳо маънӣ надорад. бузургтарин масҷиди ҷомеи Осиёи Марказӣ дар Тоҷикистон дар яке аз зеботарин маконҳои шаҳри Душанбе дар соҳили руди Варзоб бо беш аз $100 миллион сармоягузории муштараки Қатар ва Тоҷикистон ба наздики мавриди баҳрабардорӣ қарор хоҳад гирифт. пешбинӣ мешавад ин масҷид 9 сентябри имсол ҳамзамон ба солрӯзи истиқлоли Тоҷикистон ба баҳрабардорӣ бирасад. ин масҷиди ҷоме барои 115 000 намозгузор буда дар замине ба масоҳати 7.5 гектар дорои саҳни аслӣ барои иқомаи намози ҷумъа, китобхона, музей ва толори ҷаласот аст. ростӣ фикр мекунам дар ин шароите ки Тоҷикистони мо қарор дорад, яъне иқтисоди заиф ва шароити пасти зиндагии мардум, сохтани масҷид бо чунин маблағи бузург исрофи беш нест ва риёкорӣ низ ҳис карда мешавад. беҳтар ва муносибтар мебуд ки бо ин маблағ даҳҳо корхонаи саноатӣ ва истиҳсолӣ сохта мардум ба ҷойҳои корӣ таъмин карда мешуд. бо ин роҳ баъди муддате иқтисодиёти мардум хуб мешавад. онгоҳ худаш бо сари баланд бидуни ниёз ба кадом кӯмак ва сармоягузории кадом кишваре ибодатгоҳи дилхоҳи худро месозад. айни ҳол беҳтар аст ки ҳукумати Тоҷикистон аз сӯистифодаи дин барои ҷайби худ даст кашад ва гадоиро аз номи мардум бас кунад. беҳтар аст дунболи таъсиси ҷойҳои корӣ бошад. агар ин ҳукумат воқеан ҳам дилсӯзи дину оини мардум бошад, пеш аз ҳама дари масҷидҳое ки дар саросари кишвар баста аст бар рӯи мардум онҳоро боз кунад. баландии манораҳои ин масҷид ба 77 метр мерасад. дар ҳамин ҳол танҳо дар 2 соли охир беш аз 2000 масҷид дар Тоҷикистон баста, тахриб ё ба макони тафреҳӣ табдил дода шуд.
آژانسی ضد فساد تاجیکستان در کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی که راهبرش قادر قاسم میباشد سنجش گذرانده معین نموده است که مسئولین آن سابق بینای ناظرات انداز ناحیه ونج را غیرقانونی فروختند. طبق اطلاع آژانسی ضد فساد تاجیکستان سابق بینای ناظرات انداز ناحیه ونج به عوض 14,000 سامانی به نقض معیارهای قانونگذاری کشور فروخته شده است. ضرر مالیوی در دستگاه مرکزی کمیته مذکور به مبلغ 46,800 سامانی و در کارخانه واحد دولت تاجینوست به مبلغ 127,100 سامانی معین کرده شد. در مجموع ضرر از فروش و به اجاره دادن اموال دولتی 3 میلیون سامانی را تشکیل داده است، در حالی که این نشان داد سال گذشته برابر 1.9 میلیون سامانی بود. امید دولتزاد معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان سبب سری دولتی شدن ذخیره طلا و اسعار کشور را در آن می‌بیند که مردم از فهمیدن آن می‌توانند به واهمه بیفتند. او در نشست مطبوعاتی در این باره صحبت کرد و گفت: یک واهمه فرض کردیم به اساس می‌تواند که مردم را به درجه باوری مردم را کاسته گرداند به نظام بانکی که در یک روز اگر آنها پسندازهای خود را بازپس گیرند پس وضع اقتصادی ما چی می شود؟ اما سوالی مطرح این است که مگر مردم از این دعوای جانشین وزیر به واهمه نمی افتد؟ روانشناس عبدالقادر زاکیروف می گوید دولتزاده به این حرفش مردم را بیشتر نگران می کند. اگر معلومات را بدون واهمه به مردم دادن گیرند، مردم هم آن را عادی و طبیعی قبول خواهند کرد. ولی وقتی پیام به شکل دیگری شعور ناخودآگاه یا نیمه آگاه انسان را هدف قرار می دهد، آن واهمه‌ناک و بعضاً بزرگتر از معمول قبول کرده می شود. اکنون مختصر از رویدادهای جهان و منطقه. علمای دانشگاه الازهر مصر با طرح وزارت اوقاف این کشور که خواندن خطبه‌های از پیش نوشته شده را در نمازهای جمعه پیشنهاد می‌کرد مخالفت کردند. محمد مختار جمعه وزیر اوقاف مصر پیشنهاد داده است کمیته برای تهیه و تنظیم خطبه‌های نماز جمعه تشکیل و خطبه‌های نماز جمعه به صورت مکتوب به امامان جمعه ارسال شود تا آنها همان متن نوشته شده را در منبر نماز جمعه قرائت کنند. بر اساس نظرسنجی که تعداد از خطیبان وزارت اوقاف و امامان جمعه مصر انجام دادند 85% از امامان جمعه مصر با خطبه‌های از پیش نوشته شده مخالف هستند. تصمیم گرفته شده است که هفته آینده در مخالفت با این طرح تظاهرات برپا می‌کنند. در این باره پایگاه خبری بواب الفجر گزارش داده است. در دهه در کناری شهر شیمکند قزاقستان جوانان محلی تاجیک و قزاق زنازنی کردند. ماجرا روز 31 ایول بعد آوازها درباره از سوی جوان تاجیک تجاوز شدن دختر نابالغ قزاق سر زده است. به نوشته بعضی خبرگزاری‌ها عین حال گروهی بزرگ کارمندان پلیس اطراف روستا را محاصره کردند تا از ورود ساکنان موضع‌های دیگر و ادامه ماجرا جلوگیری شود. نرخ نفت در بازار جهانی کاهش می‌یابد. در برج نیویورک نرخ یک برل نفت تمغه لایت $167 کاهش یافته 410 را تشکیل داد. در برج لندن باشد نرخ یک بشکه نفت برنت $152 پایین شده به $42.24 رسید. نرخ یک برل نفت تمغه آذر لایت $113 ارزان‌تر گردیده و $42.84 برابر شد. با همین برنامه خبری پیام نیوز به آخر رسید. با ما باشید. خیر تا روز دیگر. خدا حافظ.